bok škvadro, bok igrači, bok navijači i ostali majko bači. Ova emisija usko je vezana za onu prošlu, pa zato slijedi jedan lagani pero nadoveza na sve one moguće dogodovštine u vlaku koji smo zadnji put, blago rečeno, demolirali. Na silasku iz vlaka vi ste najluđi. A ako si niste dali dovoljnu dozu hmelja zbog nedostatka vrijednostnih papirića, svejedno pravite se da ste otkačeni. Produbite glas i nek stanovnici misle da se ludi i ne kažu evo, opasni hrvatski huligani su stigli. Ako u blizini primijetite austrijsku ili švicarsku policiju, a primijetit ćete ih i prepoznati po austrijskoj ili švicarskoj policijskoj uniformi, onda pjevajte prema njima uz naravno lagani pregled nokta na srednjem prstu, također prema njima. I nemojte se ništa bojati, oni nisu ko naša policija, oni bu to stoički trpili dok god ih ne dirate. Riječi koje u tim trenucima koristite su ašloh, švajne i šajsa. Počastite domaćina tečnim izgovorom njihovih riječi, bit će im drago. Pa i nama je bilo drago kad nam je Johnny Logan na zadnjoj Dori rekao hvala vam Hrvatska. Međutim, ta policija koja će vas dočekati, to su takozvani manekeni. Nosit će lijepe uniforme i imat će osmijeh od uha do uha. Međutim, strahovito jaku podršku imaju među stručno obučenim i zastrašujućim domaćim životinjama, inače najboljem čovjekovom, ali u ovom slučaju najgorem navijačevom neprijatelju psu. Ili kako Njemci kažu, odnosno Austrijanci, das Hund, a naši susjedi, Bosanci i Hercegovci, Mile. Pas koji laje ne grize, sada je već službeno najveća izvaljena glupost koja je dobila titulu poslovice. Vi se vodite za onom ko psa za jezik vuče, ruke mu slinave. Policijski pas je, kao što vidite, snažan, pametan i dlakav. Dlaku, kao što vidite, mijenja, ali i čud. Na komandu "Essen Sie bitte jetzt!" budala će vas napasti iz čistog mira i još ugrist. Ali dugogodišnje iskustvo pokazuje da i za to ima lijeka. Pazite sad. Komanda "Hoćeš otići da te više nikada nisam ugledao?" Riješili ste se psa, nastavite mirno navijat i urlat i rušit. Ale, 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 ale. I držimo se u velikim grupama da izgledamo što opasnije. Nikad ne znamo kaj nas čeka. U skupini imamo domaćina koji nije morao putovati, nego sigurno negdje tu čući. U grupi imamo i najveće huligane istočne Europe, Poljake. Prepoznat ćemo ih po nevjerovatnom neskladu boja s izrazitim smislom za ne modu i naravno demode frizurama te zastavi. Na 10 km čućemo njihovo navijanje. 6000 žonž, ali i za to ima lijeka. Tu su još i žuti s brčićima, pivopije i kobasičari sa senfom ili ti popularne švabe. Prepoznat ćete ih po žutoj boji brčića i kose koja se razvijaju kod njih još uvijek popularnu fudbalerku i po izuzetno vulgarnom jeziku Huln vide da su ja auch Pasinnenschlaf, allgemeine Ausschlussbringelstrudel, s kojim smo se imali prilike bolje upoznati u pornografskim filmovima. Spremite lance za Austrijance, spremite šake za Poljake, a s Njemcima bomo se mi lako obračunali. To je tradicija duga još od Drugog svjetskog rata. Lijepi pozdrav do sutra od Zurke, doviđenja!